ne fai time ko to pe ke maulele. Ah go ne fai fra me tu mai ki dam si o lau. Ko ho ta wi asiova, to ka me pe ngata ku ilo. Kata mai pot siasi. Tu mai fai fica go na se ka to nga fra me ko ya pe ni talangi. Ta lo ta kai fai ngai fai fica to ha wen haki tamasi ko ne lau mai vesi o mahino ke ai vesi. Pakai ke fumahin ke kakai bu ha winga fai fica. Te kata ni ba na pe. Swat ke fai fica ko ke ne ilo esa me watolo. Nangere fai fica ko ho ku ta wi asiova. To ka me pe ngata ku ilo. Ke te ha u ke masiva. Ngata be asiova. Fanau. Peta. Tai mi go te ke Hawaii o Italia sisu. Ke te ilo ko ai aneafi. Talo to ko na fai ko Andre Saula me kolistonga. Na kai ke ifia na kai ke kona ia na kai ke to ia hanu aneafi ko hili ko via on. Kana kai ke uhinga ma oni on. Ia benga mi ana to no. Fafta ke eki. Ha ke eki. Fada ne folo ke hanga hiki ha ke koe ai masiva ma tu hausia. Ka bau ke masiva. Fo ui pe o. Hektala mai folo ko hoku ta wi asiova he kai te masiva. Kabau o ku kai ke hakiki homo waisi lea ke aisi e wafa si suka aisi fonu e kiki. Amen. Moha frato nga e folofola o kai ke tau ke lau pe ko historia mo pui tua, but we apply it and we speak it in faith. Te lea he tui. Koma wapi faya tu pe foi tai metaha ki ilahi kai ke ha mea he mau aisi. Te hanga lewa to mai ki folofola fa pipiki he mau funga aisi. Pagi vesi ko same te au mafa. Ko toi ko vesi wa fa pe wa ni mana ka asia foi ko poilea ku pehe. O kuna hanga tu ke afiona ke omi hana kiki. Ko foka pehe fi afi ko mata ke na ha mai. Kai fe mo ke ha ke kuma ta kiko pe tu ko ha me ko na tu mai horisi. Lea mai horisi ya. Dang horisi ko mau api. Hanga ke siova kayomi kiki. Hame na hoko po ta ha tawang e puha moa. Hoko me puha moa, puha sipi. Alu be ma waisi. Pafeta. Malo be ke hani oku. O kai ke hame ha loto aisi. Ko pole ko. Palofsai. Man of God, speak to your refrigerator. In Jesus name. Speak faith. Takelea peko hoki aisi. O te ke to elea ko porque to si o ko ke aisi ka ngapi. E ko fa hinga ku lotu ia si o ku fetu ko ke kiki ke ka ngapi. Ka to hanga ko be hawe eki ko aweni. Ko le ke ka wang elona kwala na mau. You are going to the wrong address. Excuse me, hello. Ako to be ma leva eki. I'm just testing your faith. O kita loto fratu atu peni. Loto nga ko fai ko prokalama ahoni. Na slai peni na fa fitu takimai. O kula vai prokalama lotangi iyo. Os confident dia. Ko ko ne hu to fu hala. Ko ke tuibe. A me ko ke ahoni ki to fe ki mos ko pe kai. Eki ko prokalama ne afiona kai te fangali vale ki mato. Fai atu pe ko to mai uhaya la. Ole foi tango tu koya ko petaman. O kuteke ke ha polo kalama mo ka toanga eta ofi. O fekau ke ma atuku ko hi ko uha. Ka ko tui mahalo ko polo kalama ko ni e ko ya kiai. E ko frase o siga be ke ta fa aki ke ka o sea ma ka puate lahi ko hi ko na tutu ni be ke te fa ma loto ku paule ke fai ke tutun ko ya. Ko be man ko ni ke te ose uha. Fafeta ke eki to ko e uha tana uhinga pe to e uha ke omi ke vivi ko to ta ko to pe fanga fata pu ko hi ke mo ko sia ke mo a dai mala he ka ba na mo ma fana te mo he ta ko yo to aku poto pe ya. Thank you Jesus, you can send more rain now. Fafeta ko ta tui ya ka mo ile tui. Kita imiak fai ngata, ya ta imiak ta mahino. Kita imiak te tala kita mea pati ala tu kita fu mea ke henia koko. Tapi mare ka mea feitu ko ya. We, ko ha lo tu ya. Ole ka kristiani. Piki ma obeke folofola.
Claim the word of God. Pagkitalang, kinagabalo Penisimani, kahit ikafangari vare, iho kakai. Ko'y tuyok malohi. Ko'y tuyok e folofola e otua. Siya kay fakatum ko mamani, dalamay na e folofola pe otua. Pehat pe otua ke mama mai, mama. Siya kay talang ufua e mama. Pehat pe otua, la mahina fetu, tu gato he. Alge so tiaka, tu he moe. Ha monga maui moe, ha ngai mea koya. Kalas kekehe, pehat pe fingota masua tahi. Kameri toafa. Lione Afrika. Pusma kuma Tonga. Pea nau talang ufua. Neke ke nau tuela kafaha. Ke toi peha tue. Ai mahina ngai fetu katama. Ko peke mo uki ate so tia kama mea ke tau lafaha. Ko mea ia ko ni uhala ia. Ok fepa ke mo tau tui. Tau fotu e tau tol ke frahifa o tua. Tukua ni hawana pule ka tau tolu tau popula. Ka fi ke fi alu pe la au hopo haka loto tai ko hopo haka u ai. Ta fato ai o tua. Le abe o tua tala ngofua me afratupu. Ai ko foi lau mari e na ihe kamatanga spirit of obedience. Fe fe tonga ya hon. O tau tala ngofua nai e kau kristiane ke folofola. Pe mai o tua tuku hokita. Ala tu pe koe ya ke pe eiki. Koe tuku kai fefe. Koe tuku ka nau kaka iau. Te un lotu pe mo fra poto eiki. He koe kalasia koe ni ke ngahi ko viipe. Ke nau poto, ke nau iyo ko au ia. O ko pehe. Frato ngai, o kutala ngata e frahinga e tangata. Kak mo ilo e fratupa e otua. God knows why. Okay, fe kume kau sainisi a honi pa ko sei a kau sainis kuna was omi nga hitali. Ai uhinga ko ko tuwa e la ai olunga. Na ki leka na ne eke ne tamai. Teti, ka me tuwa la ahe. Langa ne teti iyo ne fratu pe otua. Ka me ne fratu pe otua. Sai be ta lot pe ke otua. Ak tau sio kai fahinga fa eke. Fe mau beke ilo. Tok sai opito ke tau fie ilo. Kaya fo kaya tonga be sai ke tau ilo. Kako be he au ko kile tonga na ko foto watu sai ke mahino. Tau lawe folofola sai ke mahino. Kena tai mi ko mahino ai ka ko folofola how he fo ho ui. Ko abe haki message eki. Lord, what is the message for me today? Ko frava ke pepe mai eki. Tuku ai loi, elelo kaka, falili agasi hova. Wele ni hiko kuna nofke folofola, kone sio pepe fa fetai. Fa mole atu eko Penisimani Tonga ko elelo loi, mo kaka mo kap. Chang ko te lawe folofola apply ka kit. O wa hange ko ni laupe. Kai ha me kaka, iyo ko me ai. So, o silo pe au. Ko potsia sien. Faka fetai eke o me foi fekau ko ni. I can't wait to preach my sermon. Kau hanga tuifo kau takilo tuki lalo. Owa, o te nau whenga mega te au, ko kaka peke tunga malanga, ko tama te ka toka inga lotu. Nā se toko taha ina e pehe. Toko taha malanga e poti siasi. Toki hanga mai tafuru e siasi, fohi e siasi. O speko ya, hau tala mai kau. Hau lau ke malanga. Teke ulea tau pehe mai. Iyo, kau fuku e te afia. Ko ma uye fai fe ka me se tuata. Ko ta ibe o mate au pito. Ko beat taman. Kapau ko atunga ho malanga au te kai te mo uye ta hai. He ke aru pe koe o ta be ka kai ke na mate. Aho ni Tonga. Fefe ho lea, fefe ho malanga. O ke malanga ko mo uye ka kai. Ko ke malanga go fra ilifia e ka kai. He ko ka malanga pe. Fai tu pe frau lui. Ha taria sisu. Ta fuka tu atahai. Sai demo walu ki heri. Tu ka to kai. Lere na uri fia. Ai ko tari ri fia ai ko tari mo onia. Mo ile tai mi go tau. Frau lui e taria sisu. O kai ko Penisimani au ni hanga o liliu ko ke te hau. Ko ele lau mari e maoni onina e lau ke ya materita koloi na talaloto na elea folot lahi ahoni. It's the Holy Spirit. And even as I'm speaking right now, the power of the Holy Spirit is moving and it is covering the land of Tonga.
Honorable Minister, there is still hope for our government. There is still hope for this nation because God is in Tonga today. And the power of God will transform the nation. Talamai ko Ninive aho be tolu. Malanga be asiona me hifo ki hake, tau ki hifo hake aho tolu fatomala katoa. Maga kawe ngai malanga successful au pito. Kakutau sio ko ki Tonga ni mahalo e fie mauha aho ye whanoa ma po e whanoa. He koe ni ia kumalanga atu pe o sio mai o si ilo atisu ia o si ilo na e au. Tame a fo o. Yes, we know. Sai ke tau ilo. Kau tame a fo o. Hange ko klau. Sai ke mahino. Kele taim ko mahino ai. Pe kai reke ke toi pehe sai ke tau ilo. Kau ke pere sai ko mahino. Whaka more ko mahino. Whawheta. Poi ni whaka o si. Koe wholofola. O kune ave ki tau tolu ke tau maheni mo sisu. Kene taim ko ke lawe wholofola. O aseng hai urunganga sisu. Koe lahiange koe ho lawe wholofola. Koe lahiange ho ilo. Pe guanga fefe mo uia sisu. Taim ko na ke ya koe Tonga Side School. How for all we are series e tohi koe na Harry Potter. Pena u kau au he whangita maik na whasa ia he tohi koe ni a Harry Potter. The Fetong Tong Ipenga series. Oh, this book 1, I finished reading. You can read it. And I'll read book 2 and then I'll pass it on to you. Pe baba siolo, pe Marie Framatala. Yo kai ho ata pe ko tu mai fangi friend tala noa. Pe ha Harry Potter. Mano ki matcho adamane. Heka holo ene ki tau fare. Ko me kon ko fakau kau ki ai. What a waste of time. Whaka more time e foi time ko ia i side school e tala noa Harry Potter. Dahau me foi time Spider-Man ka toa galasi. Ha fai ako, tunga ni whanau. Tunga ni Spider-Man, lotoloki ako. Mo manato, neka ki ukawa Spider-Man. Wana Bible man pea. Whawheta. Spider-Man mai na tol me tuli ki koe malanga ma me tua whare. Koe wholofola, o kune awe ki tau tolu. Ke tau maheni mo sisu. Tonga, koe whaamu e ahoni. Ai ke maheni mo sisu. O ke ni ia heni. O ku ke maheni koe magakai toko lahi. Lahi o ngai maheni. Ia whahinga koe tau peke ako. Oh, me no problem. Me friend. You, me, friend. Okay? Ebe mau koe ki sia ina. Mantu teke maufu. Poto fefe lea fwa sia ina. Koe tau watu peke whare koloa. Fwe lea fwa sia ina pe na mau ako koe pongio. Ai koe hinga e pongio koe friend. Tau pe fare koloa. You, me, pongio. This one, cheap. Ema sia ina. Oh, me, no, you. No, today, you, no, me. Telephone, give to me. Cheap. Whawheta ike eiki. Koe mea koko whaukwau ki ai. Mo shangi ke kai ke whawhe mahino aki. Koe hiko ha. Koe lea. Language barrier. Pepe me mui whakaristiane. O kai ni e kai ke mahino ka koe praise the Lord ia. Koe hiko ha. Koe ke ilo kwa sisu. Tau tu ka kai ia. Praise the Lord. Hallelujah. Ka ke tangut ko sio pake pehe. Ano nau pehe ai. Koe hinga aku ke pehe ai. Koe ke maheni koe mo sisu. Ke ilo e vocabs a sisu. Mo ilo koe ngai vocabs a sisu e toi tapu. Ngai mea ia ke tau tolo saini aki. Peace be with you. God is with you. So ngai lea ia ke tau hanga flow atu. He tau ngai rea pima tau ngai hiva. Whamaman koe ni ngai aho ni tau tu. E koe whahinga koe whanongo ka laki tupe. Mo laki piva mo haifua. E kai ke tokanga koe ki a sisu. No one can change Christ. Whamapopo e tau malanga. Koe wholofola. O kune liliu ho tau atakai. Kapau ke nofa ya api ke foi ko ia he palo palema. Tui pe ke hani ke mea mai ke foi he palo palema. Foi ko ia he palo palema ke ke. Ko pole i koe. Lau ho wholofola. Lau e wholofola pa ke lotu ke eiki. Pe tuangi hanga e wholofola li liu ho mou api. Papau whawha longo a ho mou peito. Ke ingo hani ho mou api.
fai ko me ko fai ai ki wes folofola fa pipike peito ufanga pe fata bu kita lot fatu ko ni ko ma wapi feri aves la loto ai pa ko ma lo ki mohe ufanga fata bu so pipike me vesi ai pa wa be ke ufanga fata bu ke fare ka o sto me vesi folofola ya fei tu ko to be au ke tu afare ko vi ko ha ko fra amo ke hanga folofola li liwe atakai ko hono wa ko folofola ko ne hiki hake masiva ka ba ke foi he masiva bole ahoni ke mau ke tu mali ke mau ha scholarship fa fe ko ke ha we ahoni ke fra ta folofola ke ne li ho mo ta ko no to lu le va fra aussi ko folofola o ne ave ko e be moau ke ta maheni mosiso ma ko to la hene ko ke me a president Barack Obama tau ilo ko to be Barack Obama mo Michelle, mo Sasha, mo Malia, mo haifu na ki family White House. Ka ko palo palema o kai ke ilo mai e Barack Obama ya kitadon. But this is the good news. You know when you know Jesus, Jesus Christ of Nazareth knows you. He calls you by name. Jesus is calling tonight, my friends. Come, do not delay the calling of the Lord Jesus Christ. O na ke toloi ta be ha sia su ke kau ki ai be ko nga ta be ke ma monga be ke bahai be ke muslim be ke puta how ke sisu e ko sisu ya ke sia ko to be ko sisu ya ke ta ko to be and I offer be ai o to ki mamani ko ya na ne fa ka no alo to be ta ne fa to bu ko hi ko ya ko to be to bi ta ka de ya ke o na au ha ka ne ma wa mo ta ngata io ko fola tenere liu ho mo ui te ka maheni pe masiso o te frafe ho wa ko ni te mo tol ko to ai fana wako o Tonga o mo me ai hen Tonga High School Koris Tonga Koris Queen Salote University la venga marie kayo mai University ngai purenga Koris ko sia to tai Koris ko to bo mato ya ko anga be ko hen mo tolok me mai ngal hea yo ke ako ilia hona pe ke ako ya fo ufanga be frata pu ka to ke awa te folofola ke ngai hati dek mo tolok mo no fe ngai hati ho wa ko ni da be ngai fas wa mama si o fa to si so ka dek mo tol frata ko wa fai ha do ba ke si so e bo ko o te fa fe ko ni o be ke fa ke taria si so ata be ke lama mai ki muani e fai nga mari e koin ma be na ke Australia si su ki mua kana kai ke fu fa babau na ko a hoeni ke fa babau ya de ba mo wi fanau tau ai be bau be ma mahino how be ke si su fa ta ke fola ke de liu ka ba mo wi e bo koin malo be ke ani er ke Australia ko sisu to fi ai no to taria sisu ka te kai be ke halili ho mo ui malo ko hinga te ke lau ho fola frau lui a ko ni ko frau lui ke dau lau e to da fra fe a ko ni ko ke fra piko e lau ho fola ka ke famu ke ive lau marie ke ha revive lau marie ke offa o fola. Now is the time. Let the fire flow in the name of Jesus. Souls to the kingdom of heaven. Fafe a ko ni me mai fana wako. Da wai be ha ta o ke ai. Ko lau asisu fika waki mo ko ko lau ya ma winga. Mahalo be morning. Ngai fa matala fa ngai newspaper ko ni ngai to tala no ko ni kaka ke tala no ai te ta mo tala no sisu ki ate ko tala no sisu ka te ko tamasi mo ta hinia bole ya ta ni mano ai ka tala la to itapu me mai o fai ha to ba me mai ko ta be fai ngamari e colosso galaisi ke fai ha to ba ke sisu Christ ah mawinga ko ma fa fiat ka dek mo tolok me ha ke ala prianga o kai ko polo kala ma be ni ka ta la to itapu o
kai ko proclama benia sisu ko fetungi ila. O kai ko proclama benia ke Penisimani Tonga. Na ko proclama yo tua ke no kai. Ko proclama sisu ke tonga ta ko tobe. Na fa featu ke farere autonga. Fa featu ke kapneti, fa da tokoni. Fa featu ke framawanga. Fa featu ke ngai tapa ko tobe o fonwa. We need the light of God in this nation again. Let the light of God shine forth over this island kingdom. Profita, kaya tabe fainga mari. Malo be gani ene ko kaya ngoi ma na sio mai ho ka ma fono. Kaya ngoi ma na manuki ko e ho ka nga mea. Ko pole ko ya honi. Ko fe mea. Teke fili ki ai. Teke fili ke fola. Teke fili be ke mobile. Teke fili ke fola e o tua. Teke maheni ai mo sisu. Teke fili be koe. Ke ngai tohi au hai mama koe. Now is the time for revival. The Spirit of the Lord is moving in this country. It is no longer I that lives, but Christ lives in us. That is the message that has been preached and been taught in the Scripture Union in the schools in Tonga ever since its establishment in 1965. It is not about us. It is all about Christ. It is not about Scripture Union. It is about Jesus Christ. Jesus belongs to the world. The world belongs to Christ. Come forth in your faith. How you ought to be out going. Don't I find out? That you have to be free to get out find out. A free to get motor. And I tamay mga ifai. Nagawa po ni ke fa fo wai ho lau to hitapo. Na ke toto lau pe. Page hange pe ko ki kananga. Ke lau pe mo ke pe sai ke tau ilo. Ko po ni ko foto atu. Sai ke mahino. Sai ke mahino ko sisu. Jeneri leu ho mo ui. Ni e po ko e. E fai atu be ai ui a ko ni. O wana ke tatali. O wana ke toi toloi. Ai hui o ku fai e kalaisi ka te koe. Na koe po frao sibeni ka te koe. Tala vau bea mai fine moi. Na koe ke pehe ke uhanga au frai li fia i koe. Ka pau ke ili fia. O wana ke hao. Koe hao ki moani koe hao pe ka kai ku pau hona uloto. Tonight is a night of meaning business with God. O koe ke tau toi fraloi loi. O koe ke tau toi frawai vainga. Ke tau toi frakatakata. Because this is dealing with life and death. Tonga. This is a warning to the nation. It is about time for us to repent. Tonga tau fatamala, tau foki ke sisu. Famu ye kau tau lau toi tapua tonga. Visone na omi e taiva no ni ma. Keli liu e kakai o tonga. Koe kakai lau toi tapu. Koe kakai lau folofola. Koe kakai maui folofola. Koe kakai lau kerea me lau taimi. Me lau me anoia. Ka koe kakai unau lau e folofola. Men of one book. Women of one book. Whawhea ho koe ni. Ko koe ke whaam ke hoko. Koe tangata mo e whewhine o e tohi peta. O atu e whawhe koe ni. Nā mo ki mo tolo ku mea mai. I ngai mea lele. Anga lele i pe. Ka ke mea mai. Ki tukuange pe ho mea lele. I hala pule a ngā mo e vehala. Ka ke lama mai. Sai be. Ka hae tōku ngā ke iai. Mahalo pe ke fi hau ka ke ili fia ko hiko teu mo teu ngā. Hau koe. Mea mai. Mea mai e kuheni e lau mari e o tua. Kene whai a whakafo i ho mo i a koe. Ki mo tolo ku mea mai. I ngalu e a. E leti o tonga hono ua. Pato e whawhi. Tolo tui mai e vele eti o. Fepe e tapa o ke iai. Ki mo tolo ngai api uta. Mo leo i uta. Kau kei ki leti o ke whawhanongo ki ai. Tolo tui pe. E vele eti o e hoa koe ni. Ke tau kau whataha. Malo sisi. Whawheta eki. Whawhe i e pō koe ni. Whawhe whaosi e pō ni. O kei e tō taha i heni.
O ke tango tu pe. Ke tai tai pau pe holoto. Ke me tui pe. Me tai tui. Ke ve ua pe. I speak to you right now with the confirmation words of the Savior. For I know the plans that I have for you, declares the Lord. They are plans for good and not to harm you. They are plans to bring prosperity to you tonight. I declare in the name of Jesus, come forth. I don't care what religious background you come from. I don't care whether you are a commoner or a chief or high-ranking family. Come before Christ. Do not delay. This is the hour for Lord Jesus Christ to come forth and touch your life tonight. Prophet, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Malosis. Fafita heki. Fanga mali ko ni ko fam ke fa fe ta ko to pe ke tu imu ani. Ke fai how lot to heki. Tangi heki ho wa ko ni. Ko heki be te lava ke ni ni ko mo au. Ke tamana ko beta ofa for la. Lahi kau Kristiane, lau be Kristiane kutu, tak ofa ya kerea, ofa ya taimi o Tonga, ofa ya newspaper, ofa ya BBC masih ena, lagi ofa ya ke sisu, tu mo ai poni ke tau lotu, kau tu abe ke tari mai tau lotu, ofa ya tu ba ke iki, fafta iki, kau tu maaf fafta iki te koi, kau vi ke ho wafa kolo ko ini o tu ai fana wako e fanwa. When I ngai tamai mengai fai o Tonga, o mau hawe mau fie mau isisu, mau fram ke mau nofo ke o folofola, mau fram ke mau manako ke o folofola, ke mau ofa moni ke te koi. Father God, we pray that you give us the passion, give us the desire to serve you, Lord. Serve no other gods but only you. You alone is Lord and Lord indeed in our lives. Father, we come before you in this hour, bringing down your fresh anointing upon our lives tonight, so that we will experience the power of your Holy Spirit, that the people of this country will experience the power of your word, the word that creates the universe, the word that brings and brought light to the universe. Let that same word transform our nation today. Father God, we uplift to you our spiritual lives today, that you will revive us today. Father, we claim your blessings over the schools of this country. Pablo, tu eko ika ek ministao yako, yako ngawe. Tare kita ko leo mekau, tuan tare kita ko toapi. Kena ufata mala, le mo ya ke si so be mo fola kai tafe ayako e fonwa ni be tambo ke fonwa ena uhanga ke te koe o ma roto tua ke tu e fana ko ta malo ko to be ayako e fonwa ko ni. We bring down in the name of Jesus all the strongholds of the enemy in the education system of this country. We declare no more in the name of Jesus. No more violence in the schools. No more in the name of Jesus. No more drugs and alcohol. No more sexual abuse. No more in Jesus' name. Let the power of the Spirit flow in the schools of Tonga. Father, we pray that you will open door for Scripture Union, that the power of your Spirit will bring an earthquake of the Holy Spirit, that he will shake the prisons and set the captives free tonight. Let the power of the Holy Spirit transform the atmosphere of our homes. Let the power of the Holy Spirit transform the streets of nuku'alofa. No more poverty. No more in Jesus' name. No more in the name of Jesus. We declare indifferences be brought to reconciliation.
reconciliation with the blood of the Lord Jesus Christ.